Hi everyone! Good evening everyone! Teacher. Diet. Diet is the best policy of your body. So mag-diet ko guys. I have one cucumber and this one yogurt. So mara niya ako kaunan guys. Kaya nag-diet ko. This one is a mango yogurt. Anyway guys, ako din siyang gihugasan guys. Giwash na ko siya og salt and vinegar. Sumawala na siya ako kaunan. Diba? Mura na akong kuan. Kaunan. And Six PM na siya, so I need to eat this one, mango yogurt. Pascual. Like this. So, kailangan ako sa doon para mabusog ko, para hindi ko gugutomon karong gabi na. Kailangan lang yung yogurt guys and cucumber. Okay.